Kani bekite gikaro na ndikiba nteto kumeneria makari kaja wagintho ni njira jethirito jagikujirwa ntere Chegembe untu burabo gwati mbaru ni gikundi kia maendeleo ja wanawake nabo ekuru MCA bageta mwanka kire obisi cha county commissioner kenda kugwata mbaru ekuru barabo mbita kwethirwa bakiringika ni makari kajaja. Kundi gya kuroba njuri ncheke bagwatanite na maendeleo na wake na amana kanisa na ndibejite amwe na kuthaba kinmeneria mandhiri gendwa chekinja kugwa tumakenya na amana mitugo engeme irayo nikenegita na mbere tano ikwirwa ni gutano na cha Kimiru nau wenda utana mwana ku Kimiru twa mutani o Kimiru ura witikirire thirikari atane mwana ku amutanire nja kana amutanire sibitari tutetikiria kairi ntano ikureta uasa mandene miru na timu iwe kuthiuruka kiwa gao tana ija mungi kijo kuundwa na tutetekeria mungi kindene miru tutetekeria merichia ini miru itukuromba thirikari tutethie mtu mwanka thai turigarite ni kinontu ati booked athitangwa urindite tutuma tugia aibu tugite ndene miru na turiuga atiri turi amiru na turi antu ba miru turiuria niki nontu mantu ja kijo karikegembe niki nontu jati intere ingi tigania kana imenti kinya doja ritigania jatingi ijegembe nontu nandibu kuona ari betinda kugwatwa twana tukagwatwa teni tabia ni raumire ai nthuku muno inye kugwata twana to ije kana ndukembe de andaka paga ituronguge nthuku na nyuma. Na kama polisi tumekuwa tukipambana nazo na leo nina furaha kwa sababu hiyo ni gap moja ambayo ninaona inaenda kuzibwa kwa sababu sasa elders wameamka na kwa sababu wao ndio gatekeepers wa culture. Araba ugite nandi ni bejete kumenya ndu bamwe mbichira bo tuma mitandao ne ni cio twa mbecha indo ntububu bukethwa bugikira mirwa ibo kore akaba kwiringa mbicha kwe boto kurwa kinya thai kore wo gwikura meko aikethunu akaringa mbicha posti kenda batonga ja mwari ugwitwa Purity akuringa mbiche we na atongera ndi bonthe bakwenda kugitathia ibakwenda utonga katuge uria ukonwa akiringa mbiche iu agwatwa na mbicha ile igatrend mitandao no mwanga ku investigate properly no uringite mbicha ile ko atukwenda kweja na onyo kinya Purity u tukamwijira no ntu tuchambie turekuruba miru tutireka tuterekeria kinya Purity u turiuga na jukirwa atwa na ugu ungi urairingire kibiri na mwari ungi wabithirie mantu je wa mutindwa ashita kithunu airinga mbisha asambasa kungi naku gikundi giekuru batongiretwe ni MCA bakoro to kuma county assembly ya Meru betho bakumira barabarene kinya bakemenerio ntububu na bakinya baruga ciao kiobichi cia county commissioner kuga no mwanka mantu jaja kuthithika njetho jetu nkunwa na antu bara benyumejo kwikirwa mpine kuthina kwerenzwa na nikio na rwetu kwenda wikia petition kire commissioner bakethithia operation ya ukaria ng'ombe nonto kinya ekoro banderea bateta miundene akina mama wa pande ile hawaendi kwa mashamba yao kwa sababu ya kuogopa kushikwa amba kunajisiwa na kinguvu na watu huko. Chief Justice Martha Koome tutegere manto jara okareke kamero jatebui tutisieto anto baegwato bagata bakarekerwa na tukarigara berekerwa niki kidera tujebwaga bururira kwena sexual offenses muntu watebati kwa build lakini bamwe bare build na bange bakera beta bakathithia negotiations tutekwa na negotiations sidithwa cia sexual offenses. County commissioner take charge kuma chief kuma sub chief kuma area manager tafadhali yorokaine mtontore wantu ora kama yanto barara na barabonde ba victim anto bakaitha aciari bokaitha mantu yaja bogakunekera ngoro cietu inyerekete tukirira like me asamatha nkaimagine mwana okwa atuma gwita themo ciogoro no tubakwethira na ukira kwethira kabiri ni anto nawo Muthuri Muriuki wari Juma mutirijo Kangangi.